kelo ayatu I lau mai mo mai malau whaafonga sa moa le nei fo I tu lao le tai au le nei aso whareile luas fulfitu o le masina le nei o Februari lua afe luas fulumaleono. Ia o lea ua toe au ina atua tātou whaasalalunga tu sao mai le potu au tu whaasalalau o le alaata le TV iwa le tātou malo I Peninsula I mulinu nei. Ia wa fo I le longo puia li I o lautou whaafonga anga ma lautou mai mo mai e tusa o tauanumanga o le whaanga solonga o le whainga filifilinga I tu malo e lua o lo whaanga solo I le so le tu malo Safata numero tasi ma le tu malo Vaisigano numero lua I le motu tele salafai. E pe ona utou mai mo mai I le whaatal noanga I le tai awan le la ia ma le tofa ia sa le aula ia whaatasiai ma le tofa ia le fionga ia seu mantafa ia mai le ofisa o komisi o whainga palo tau mawhai lava ia e longo puia li I lo tau mamalu e tusa o le whaatulanga ina ia ma le whaatino ina o whainga filifilinga I tu malo e lua I le nei aso talofa sa le aula ia malo fo I fonga I le nei aso. Yo malofo I le hon sa ya me se au tatu o tunu I ngā ruenga o lo pale whenga ia tono ofisa fa whenga ruenga e le ngatare malo ia e whapea foi le whamoemoela tonu ma fioanga o ainga ma le tapo inga o e kalesia ia ma tatu umalava ia teinane foi o nai tu malo o le fi tau tonu ia ine yaso ma lato whamoemoe Ioi, mai tau watu e tatu li poti foi mai le tatu au whaasala lau o loo anga ia tuitua. Ia, mata na le lari tai au ona anga ia tulto a tele o le tu malo. E mai sa oi Safata I le mai tau wina foi o li poti mai le sunga dueng. O le mana ia foi lele. O le mana ia le tau. Se lau le lei ma se matango fie. Ia fōringa o le matau tia o le tua o au mai. Se lau. Ia o alwhanga solonga o ngā ruenga ia ma le whamoemoe o le tātou Faigapalota. Le lava sa mo le mauina I ripoti tu le mai. Ya o la lava e ngā solo mari a maua mai a lae ngā solo atu le la to foi nei. Te lo la to I tono le lola lea e whaatino I le sol la to palota. Ma tua lao le lola Safata numero tasi e lua afe se laus fulfitu. Ao le lola Vaisigano numero lua. E a fe lima se launi maiva. Le au whaina o le lola palota ia ai tu malone e lua. Ia ai manatu. O la ua tāpena mai le sunga fuatia. Ma tātou li poti lona lua mai le motele I salafai o le mea lea. Ia a whai o mau mai fuatia tali watu tātou whaasala launga I salafai. Ripoti lo na lua lea mai le I tu malo Vaisigano numero lua I lo tātou motu I salafai nei pe ona ieli lātou whainga pilpilinga ia po whainga palota le titi ia pe ona I fo I le aso lus fitu nei o le masino Februari o le leitu sanga I lua fe lua sifulu ona whatala fatu malo le on sae malo fo I langa pale malo fo tāpua ia I tu malo malava ia le tātou tunu wa o teloa e lua I tu malo ia leo lo o Whaile lātou whainga filifilinga le lātou pāno tela I titi. O isi tu malo e fast furuiva. Leo lātou tāpuai ia whaiva o le tātou tu malo ne I lua Vaisigano lua ma le tu malo Safata numero tasi. Na ua whaafongfoi mai moa I le tātou lipoti a mata pe ona tu sa o tuai mai nai la fioanga o papasa taua. Tātou lipoti lo na lua nei. Mai le whale pālota lea I nei le mauta o le kālesia kātoliko. I nei I sa taua pe ona iai o le ala sa mai tauina foi I nei tai ao le hagai mai pea foi o le mamalu o le afioanga misori tu malo fa te nu mfatino le la to foi ia tau tu sai o le whainga filifilinga a o le tau la to ia o lo fa tu mawina ia le langi le lei sulu matango fi le lama le vevela la to ia ia o le tulanga na lo ia le tau sa la fai o te lo fa pedani si o vai ngol tatu tu nu nei le mo tu sa la fai a o whanga solo ai I tūlanga ngā luenga fo I lātou ia le ofisa le OEC po o le komisio Faigapalota. Leo lātou ngā lue whatasiai ma le mta ngā luenga o leo. Ia, I le nei fo I vaenga o le tai au
ia le vaenga le aso pe ona il tatou whaasalango tusa o mai nei le tu malo Vaisigano numero 2 malu pui tulanga lo iai le ngā lue ngā leo ia lo whapena o la tu mate tuina tulanga o sa le mu ia meso o le whaanga solonga le tulanga lo iai le tatou Faigapalota mo le whainga whiriwhiringa ai o isi tatou Faigapalota pe ona i foi Faigapalota nei papasataua ia o ina foi i le tatou Faigapalota nei le kalesia matisi i nei la Vaisataua ia ele to tele ni so i latou o lo whapena o nanga i tuai to tasi tatou Faigapalota le toi tatou lipoti mulumuni toi Faigapalota le i whangasa i le kalesia puputonga le tua le AOG ala whaion tatou asia ia pa mai al tatou lipoti nei ia tulanga masani ia le la foi e whengai ma le whainga luenga ia mise lava o le mate tuina ina i solonga le leile le whaatinonga o le whainga whiriwhiringa lo tali mau foi i le pule ngā limu whai pule pe foi ona ieli tofi o le nuu i nei le tatou Faigapalota le i nei le kalesia katoliko ia wahla foi le tapua inga o le o whaiva o le tumalo a mise lava ia o le au whainga luenga i li mtamaitai ofisa le komisi ia whapena foi le metanga luenga o leo a feli masalau lima iwa leo whai a tōna lo la palota le tumalo nei tasi lima iwa ono winga ia o le foi numero na leo le ala to fili a se tofi mautu le tumalo mo le pa inga nei no sfu mo le balu ia na wa mavai atu ia na foi pa inga na tenei ia o le foi sa tula mai ile sa ve minister le fiona valas ia pe o fiona valas ia le ono o tawanei ia ma le fiona fo ia motopua suina to lua ia le tatou Faigapalota mo le whainga whiriwhiringa le tumalone le Vaisigano numero 2 manetua uma le Faigapalota le so ona malanga leo tatou pusapalota ia pia ia malai whainga luenga ma le wha moe o le atololo ina le taunu unga le tu mau po le taunu unga le alo ia a le tatou whainga whiriwhiringa o i tumalone i lua i le afiafio le so o le wha moe tae ao ena i la stona o le tatou whaitaunga alo ia pe o whainga masani ma le wha moe o le vaso fo ia po la sungofua leo le ato e wha fo ia i le malang fo i le po le rit a le fionga i le amalu le malo ia ma wha ilo ma ia i le taunu unga alo ia o le whainga whiriwhiringa o i tu malo e lua o lono winga a whai o nai tele i whaialau palota tatou ia o le i tu malo ni Vaisigano numero 2 ia leo na sumai tatou Faigapalota mua le UG whangsa Faigapalota no lua katoliko i Sataua Faigapalota no tolu o le metisi i Sataua ma Faigapalota numero 4 o le whakasa i papa Sataua tatou Faigapalota whaasawali toi whaamanatu mo le motu nei salawhai whalemai tuasiwi whalemai Safotu whalemai Vaipouli ma whalemai whaitumalo i nei i Sataua Faigapalota whaasawali le motu upolu Matotua Hospital po le whalemai hinai Matotua o le whalefa matoto le National Kidney Foundation po le NKF hinai Matotua ma le tātou mauta o tinamta ma matua i vailele le mapu i whangalele tātou Faigapalota Faapitoa mo i latu o lala ma papa o i pia asesiane i nā i le toa asa la masina i songi po le mtanga alwengo tinamta mai tae whaatino i lau Faigapalota po lau whiriwhiringa o lea wa leo toe umi sa teimi tāntonu tapuni alo ia tatou Faigapalota uma ia ona malanga atu leo tatou ofisa ma tatou pusapalota i le motu i polu leo lo whaataunu i nai le whaitaunga po le taunu le Faigapalota i tumalone i lua se si tatou li poti stebi uluma e moni teminei whaasaifua Malo whaftai fuatia mo le tātou li poti i le nei fo i vaenga o le aso mai Vaisigano numero 2 i le Faigapalota i nā le katoliko i le afioanga o Sataua. Whaftai ia o le fo i wamanino le tātou atunu e tusa o le whaanga solonga. Toi tasi tātou li poti mai salawhai whaaso ia i le afioanga o whangasa. Ia o na whaamai a mai e leo li poti a salawhai. Ai anga i mai le tātou o whainga luenga i tūmua nei. Ma le tua o le afia na nei le ai,
faita waile faita unga mua a le aloa ia o Faigapalota i tumalo nei lua le aso la tai au le alofa o le atua tatou aulia ia o le afaapea ona faita wailo le faita unga aloa ia po le official count i le aso atai au ma nei le vaavaai atu foʻi le tulaga o iai salafai la e tulaga lelei le tau toʻafi le mu mea uma ia ma faapea foʻi ona agaʻi atu ma le filemu le mamalu o le itumālo i faatino a latou palota ia sa reita bailang fai amtu ina mai tatou lipoti a mania na soasoani foʻi le molimau o le tatou ia tunu lea e tapua tatou e tapua ia i faamoemoe o na itumālo ia le latou faigafilifiliga i le so ia ae vavai atu e saʻoai manai le tau la foʻi e mau atu lava le tatou lipoti ia le gasologa latou o le galuega na i le malumalu o le kalesia maota o le galuega ina e sataua le kalesia katoliko o ina e fagasā ia o sataua o i papa sataua ia ese mai a Vaisigano tasi Vaisigano tasi lai o le ia sau faasolo mai auala ia faasolo mai na e vaisala ia la manuia latou faigafilifiliga tausaga tenei Vaisigano lua la lea ia le talanoa ia le tatou faamoemoe i le so ia o lenā o le tulaga na iai le o toe maus taimi i ona fesootaʻi atu foʻi le suga ia Dwayne mai o i Safata a o Vaisigano lua ia le ua mai ma le latou lipoti i lona lua ma o lea foʻi ua mai tau ma silasila atu le atunuu ia i le tulaga o iai le faagasologa le ia se mea o gasē la e toʻafi le mu mea uma se mea vai kuā le talanoa le sausaunoa mai a fotia malosi a lai lei tausiga atu na makuale leia o le ea o le kumāloma le savili maua ai au Sean ma fuatia le malosi lei kausiga malo team faafetai tatou team i salafai ia mo le tatou lipoti ae manatu o laʻua tapena mai foʻi le suga ia Dwayne mai le itumālo Safata numero tasi ia Dwayne au e mau mai taliwatu o tatou faasalauga te toi faatalofa atu le tatou atunuu i lana mai moa ma lana faafofoga mai ia i luga o le tatou alahanta o le TV iva faapea foʻi le tatou ala leo o le 2AB le siufoga o le atunuu ia me se foʻi le fola o tatou o penga o fesootaʻiga ia o loo faapena ona mai moa mai ai le mamalu o sio tatou atunuu e le gata i Samoa nei ia e me se foʻi o atunuu mamao pei ona silafia o le mai moa ma le faafofoga mai o le tatou atunuu ia o le mai moa mai lenā i le e fakasā saʻanapu uta ia faasolo mai saʻanapu tai toʻatele le mamalu le atunuu lea ua agaʻi mai peia ona taʻua i le timi usola i tatou luaʻi reporting tuuina atu i le faafofoga ma le mai moa mai le tatou atunuu o le aso lenei o le faigafilifiliga a le itumālo lenei o safatatasi manatua o le itumālo lenei o safatatasi lea sa seʻei mai ai foʻi ia le suga o i le fioga ia honorable seve teʻi fuimono le sa avea ma minista o le matagaluega puna oa faalenātura ma le siʻosiomaga lenei laua toe foʻi mai e fai lana faigafilifiliga ia auā le pei ona maeʻa mai ai nisi o mataupu mai faamasinoga e lē toe taufaailo o le avaega ae ina ua maeʻa mai ia saʻanapu tai ia faasolo mai sa taua tai ina ai le e fakasā sa taua uta lai me tisi nei le ua tuusaʻo atu ai e tatou faasalalauga le foʻi ua agaʻi mai le mamalu o le tatou atunuu e mese foʻi ia le mamalu o le afioaga nei ia i le tatou nofoaga o loo faatino ai le tatou faigapalota mo le silafia le tatou atunuu e toʻalima i latou lea o le a faatino ai ia le faigafilifiliga a le itumālo lenei lea e iai ia lua i le pou tikeli lapi le samisi
o tawhafunai ai ali a napu, tawhafunai sa olotonga fui maono mimio, o tuinga mala Vaisilika wa ainga tuinga mala, whaatese i ma tunu mafono, Claire Taitin. Ia e toa wha i la tau lea e tau wa mai lalo le fua o le vaenga wha upo whai al wha tua i le tua sa mo watasi po le fast. Ai to tasi i la, ai to tasi le sui, le tau wa mai lalo le fua le vaenga wha upo whai e pui pui ai at tau tangata ia le vaenga al HRPP. E to tasi foi ia le sui tamaitai, lea e tau vai le whainga filfilinga le nei, ia mantua o le itu malo le nei lea sa maua tui foi le sino foa a le sui tamaitai. Ia o lea foi la e whawhitai lea tua, lea foi e ia le sao ta ua tinam tamaitai. Ia wa foi ia le whainga filfilinga le nei, mori sila fia pe a whai e tele i maua tātou ripoti le teimi wosola ma le tātou ruai ripoti o le lola palota le itu malo le nei e lua hafi se lau se fulfitu i lātou o lewa mai e ona restala o whaamaumaunga nei o le tātou ofisa o le komisi o whainga palota o le whainga palota o le tausanga tuanai le ana whaatino ina ia au kuso mana tua e le mawhai ona toi whaopopo nisi o le sui o le lola fou na o i lātou o mai e ona restala e se mai ai ia i le isi tu malo pe i ona eli tu malo Vaisigano lua le foi e whanga solo i le so ia o le matau mai o le tātou tunuu i le tātou report i le nei foi taimi ia o lea e le langu fantasi ia le tātou whainga palota matu la fono foi e masani e le mawhai ona la ia se ofu foi lea o se lanu o se vaenga wha opu whai po se ofu foi e ai se ingo le vaenga wha opu whai o sui tau vai e tau va e le mawhai foi ona umana e palota au whaatino lau palota ona e sau whaali ia pe wha whailoa i leisi tangata ia lau palota po o lea na e filfilia tu la fono masani lava lena ia lea foi e fesoasoani e le tātou matanga luenga o leo whalipuipui ma leo le toi fuata ina le si foi tu o le mata ina ia le nei foi aso ma le tuinatu o tātou report ia o lea foi e mori mawina nisi o tinam tamama tutua lea e whaatino la tu whainga palota i le nei foi aso mantua o le aso lulu lava ia sa whaatino ai ia palota mo ilato ia ina wale mawhai ona mawale avanoa le mawale avanoa le teimi le nei ia o le mantua o le aso ni le te tala o mai vaenga le na ai mo le sila fia le tātou atunu ia o lea lava e so longa le lei e lea i lava se vaenga o ngā se a mata mai lava ia i nai sa na puta ia whaasolo mai lava le tātou to ai tau nuu mai nei i sa tau auta ia ile kalesia metisi ia o loo manuia mea uma le foi e ia ile fesoasoani ia ali mawhai pule o afio anga me so le tātou i tu malo ia ina ia sao mauli le whaamoemoe o le nei foi aso ia e vi ia le tua o le lava mai le lau fie ia o le paolo ia e me se foi ia o le tau le lei tali tonu ia o se report le na ia wa foi le nei vaenga o le aso ia wa foi le tātou Polokalame o le tu sao tu tātou whaaselaunga ma taulu manga o whainga palota le tātou i tu malo le nei ia pe o nei ai i le tu malo le nei o Safata tasi. Ia ua whaamalo whaafitai atu Dwayne e tusa ma le tātou au whaasalau ma le tātou vaenga i nai Safata numero tasi e tusa o le tātou li poti lona lua o le whaangasolonga o le whaatinoina o le whainga whirwhiringa a le tu malo Safata tasi i le so. Ia o le li poti len sau nei whaaso ia le ua maitauina ia ua to tele la vai nga solo atu to tele foi la to wa mai a fatino la to fai nga filinga le so nei I o Safata numero tas ma na yele fa solo nga foi nga le nga tau mo mo west wa sai foi man mai mo mai lu tato tunu lu tato lipot ia tau I fola ma wo nga tasi foi
Wha moe moe la tau ia mane lao le lei ma le tau ua whanga solo i fōi tu langa la tau ia wa anga kimu. Kau ke wa ia kure o ke wha malu ma me o wha kimu ma mai ne fo le la mo atu ia la tau lai salo la tau ia la whanga solo ton. Ma na ia le tau Lai kara ngona ia po la tau ia o mamai ia o mai karakala ngoi whafo. Sau resi nguku ia lesi. Ia wa aia tu le mātango fio le tau tua. Pe sa o ilo fitalinga. A wa ana ti munga nei. Ia wa sa o ilo whare ko su me un pe kelo. Wo ki a ko Mai anga kimu. Fa pe ni re inga yo yalis. Ioi. Fa pe se fa tu tunga ta. Se lau fie. Ma ia ni mi le o fe so ali foi fa mama venga la u fenga venga le ofisa. Ia le mo kai mi ni le mo le lao. Ia ike ua ka ko kere iro mar palasi me o kimu le wa uli pole anga ia kai mo ko fai wi ia la fukwa ka mo e kules tele lava ia le lava le vave nga ilo ai faatea ia sa wale no fo mo fai si au fe au ia la ua mautino la ua man fai lau palota ai e toi faatali nei le meo le last minute ia e mawala me na ele ilo ale me tupu pe te ua ioi e la kua e kapungiro marwheko. Fa malo atu foi fa so i le ngā luenga nai malo le malo. Ia ai mai se o le ofisa o le komisi o Faigapalota lea pe ona fa ailoa se o mantafa i le whelo inga fo i le tai au. Ia o le au fai ngā luenga lava le komisi o le ofisa o Palota lea e fa atino ina le ngā luenga a wafo i e na o le lua i tu malo. Ia ai ana o taimi fo i o Faigapalota tele. Ia e mo o mia la ia le au fai ngā luenga le malo ma isi ma tā ngā luenga e fiso so ani malangolang sua. Ia i le fai ngā filfilinga ale atunu ulau tele. Ia a lewa ai atu i le ata le o le maota le i o i tuwa i Safata numero tasi. Ia o matua tu mualo na winga o le na tuli atu e le mamalu o le tu malo ia le malu o le tai au nga ia i fale Palota ia ma faatino la to fai ngā filfilinga ia manatu se i tatou to e va ai atu i le lipoti le motele sa la fai le sunga ia fuatia ia ma le lipoti fo i mai o i fea fo i le kalesia katoliko katoliko ina i sa taua I tu malo Vaisigano numero 2 i lo tatou motu i sa la whaingai pe ona ieli la tau whainga filfilinga ia por Faigapalota le tete ia pe ona i fo i le aso lusu fitu nei o le masino February o le letu sanga i lua fe lua se fulma leona fatala fatu malo le on sa e malo fo la pale malo fo ta poai ia i tu malo malava ia le tatou tunu wa o te loa lua i tu malo ia le o faila la tau whainga filfilinga la tau Palota le titi. O isi tu malo e fast food iwa. Leo la tau tāpuai ia whaiva o le tātou tu malo na i lua Vaisigano lua mali tu malo Safata numero tasi. Na ua whaafonga mai moa i le tātou lipoti a mata pe ona tu sa o tuai mai nai la fioanga o papa sa taua. Tātou lipoti lo na lua nei. Mai le whale Palota lea i nei le mauta o le kalesia katoliko. I nei i sa taua pe ona iai o le ala sa mai tauina fo'i i nei tai ao le hagai mai pea fo'i o le mamalu o le afioanga misori tu malo fa te nu fatino la to fo'i ia tau tu sai o le whainga filifilinga a o le tau la to ia o lo fa tu mawina ia le langi le lei sulu mantango fi le lama le vevela la to ia ia o le tulanga na lo ia le tau sa la fai o te lo fa penani si o vai ngol tatu tu nu nei le mo tu sa la fai o whanga solo ai i tūlanga o ngā luenga fo i la tau ia le ofisa o le OEC po o le komisio Faigapalota. Leo la tau ngā luenga whatasia i malimita ngā luenga o leo. Ia, i le nei fo i vaenga o le tai au. Ia, le vaenga o le aso. Pe ona i le tātou whasalanga tu sa o mai nei le tū malo Vaisigano numero 2. Manu puipuia tūlanga lo iai le ngā luenga leo. Ia lo whapena o la tu mātai tuina tūlanga o le sāng le mū, ia meisa o le whanga solonga le tūlanga lo iai le hata tu Faigapalota mo le whainga whiriwhiringa.
Ai o isi tatou falepalota pe ona I foi falepalota nai papasataua. Ia o ina fo'i I le tatou falepalota nai le kalesia matisi. I nei lava I sataua ia. I le to tele ni so I latou o lo whapena o nanga I tuai. To tasi tatou falepalota le toi tatou li poti mulimuni. Toi falepalota le I whangasa I le kalesia puputonga le tua le AOG. O la whaion tatou asia ia pe mai al tatou li poti le nei. Ia tulanga masani. Ia le la foi e whengai ma le whainga aluenga. Ia mise lava o le mate tuina ina I solonga le leile. Le whaatinonga o le whainga whiriwhiringa. Lo tali mau foi I le pule ngā li mwhai pule. Pe foi ona ieli tofi o le nuu. I nei le tatou falepalota le I nei le kalesia katoliko. Ia wahla foi le tapua inga o le o whaiva o le tumalong. A misa lava ia o le au whainga luenga I li mtamaita I ofisa le komisi. Ia whapena foi le metanga luenga o leo leo. A wheli masalau li maiva. Leo whai a tōna o lola palota le tumalong nei. Tasi lima li maiva. Anono winga. Ia o le foi numere na leo le ala tau fili a se tofi. Mautu le tu malo mo le pa inga nei no sfu mo le balu ia na wa ma vai atu ia na foi pa inga na tenei ia o le foi sa tu lai mai ile sa ve minister le fiona valas ia pe o fiona valas ia le o tava nei ia ma le fiona fo ia mo to pa suina to lua ia le tato fainga palota mo le fainga filinga le tu malo nei Vaisigano numero lua ma tua Umal whainga palota I le so. Ona malanga leo tātou pusa palota I pia. Ia malau whainga aluenga. Mali wha moe moe. O le ato lolo wina le taunu unga le tu mau po le taunu unga le alo ia. A le tātou whainga whilwhiringa o I tu malone I lua. I le afiafi o le so. O le wha moe moe. Tai ao ena I la stonai. O le tātou whaitaunga alo ia pe o whainga masani. Mali wha moe moe o le vai aso fōu. Ia po la sungofua. Leo le ato fa fo ia ile le malang fo ile po le rit ale fionga ile am malu le malo ia ma fa ilo ma ia ile tau unga lo ia o le fainga filifilinga o tu malo lua o no wing a fa yo na tele I fa yelo palota tatou ia o le I tu malo le Vaisigano no numero lua ia le ona sumai tatou fa palota mua le o chief sa fa palota no lua katoliko I sa taua fa palota no tolu o le metisi sa taua ma fa palota numero 5 o le whakasa I papasataua. Tātou whalepalota whaasawali toi whaamanatu, mo le motu nei salawhai, whalemai tuasiwi, whalemai sa fotu, whalemai vaipouli, ma whalemai whaitu maloi nei I sa taua. Whalepalota whaasawali le motu upolu, Mototua Hospital, po le whalemai hinai Mototua, o le whalefa matoto, le National Kidney Foundation, po le NKF hinai Mototua, ma le tātou mauta o tinamta ma mantua I vailele le mapu I whangalele. Tātou Faapitoa Faigapalota mo I latu o lala ma papa o I pia asisiane I na I le toa sala masina I songi po le mtanga alwengo tinam to mai tai fatino I lau whainga palota po lau whitwhilinga. O leo wa leo toe umi se teimi, tantono. Tāpuni alo ia tātou Faapitoa uma. Ia ona malanga atu leo tātou ofisa ma tātou pusa palota I le motu I upolu. Leo lo whaataunu I nai le whaitaunga o le taunu le whainga palota I tu malone I lua. Se si tātou li poti stebi uluma e mo le teminei whaasaifua. Ia, le nā ua mai moa ma whaafonga mai le tātou atunu o whaso ia I le toi awina atu le tātou li poti le nā mai le motele salawhai I fuatia mai Vaisigano numero lua. Toi tasi la tātou li poti le te toi. Ia, toi tasi li poti mai salawhai whapia fo I mai li poti mai I Safata numero tasi. Ia, ia tātou sui whaasalalau. Ia, ona whapia lolea, ona whaamuta tātou whaasalaunga o tātou whainga whiwhiringa. Ai tātou tā lia, le taimi e tau nuu mai ai pusa pālota, ma le taimi o le a whaitau, e lo le whaitaunga le aloa, ia po le whaitaunga mua mua.
le a whapea fo ian toi awina tu sa awatu e le tātou ala ata le TV iwa ma si ufonga o Samoa le tu AP ia malunga o le tātou Facebook page ia tātou whasalalaunga ia i le awauli po le afiafia nanei i le ofisa o komisi o Faigapalota i mulinu uleo le awina tu sa awatu e tātou whasalalaunga ia mo le faitauina mua o le whainga filifilinga i tu malo Safata tasi ia ma Vaisigano numero 2 ma neia le tau isa la fai pe ia na tau ma fai foi e fonga ina lo tau malu ia ele tūlanga o mai tauina ai le whaanga solonga o li poti ai mani tua le Faapitoa Faapitoa a fai o naile i fai alau palota e siri lo tala awa ne loa i le to o asa la masina la i ele Faapitoa Faapitoa e whaatino i lau palota a faso ia o le taua foi le avanoa nei mai mau le avanoa tātou Safata tasi ma Vaisigano lua ia le ua maua se avanoa se misa la pe whapeari mau o le tangata le i e pāloka kausa kengi ia le pālata tele whai la malu i foi le ia o e ba le wa e sala Ioi. Ia fa ko fo de vo sa karango e se mo ka farta wa kuchala pe sala ai ko kau fa mama ma ya le sala fa wala var nga sala e ke ko e misi la la ngole ia ka ki ia nga me al me tau o me fo le lo sa o lo leo e o leo boto e fo i tato tu malo e fili mai so tato tofi e wan fo al parme ia fa lo i fa sa o lo i o ku le va ngo fo le vai o le va ngo ani fa ka ko fa sa po ai a nga ye lo fa sa ia o le ta puna o ia ia tanga te palota man tu fo yo o le mea lilo le mea na e na o e lava ma le atua e si la fia wa ke o ku pu me nga fa mai ko inga fo ai ele to tupu wa wo fo ia i nai ma tua ia wai loa e nei o lato walo ma whanau le whautua i ei hoi lea whaai hai alu i oi whailau pālota i lea so mua la na ai mantua la i ei lato lai pālota i lea so nei ele i restala i mo le pre-poli ia la lau umana o ai lau umana whautua i ei aua toi aua te leo tele pe alu ala kua whailau oi pāloka e aua ki ka ua fua sesi ai leo le mua e whaalunga uma kua whafo la e Ora ke ka ua mai o ke pāloka ia la fai, o ke pāloka ia pai. E langa me foi e papa foi fo nga va ku vai mo ma fa vo me tu. Wa e papa foi fo nga va me ngi o ngari. Wa e ora pisa fo ka ma ro me pāloka fa fi. Al ro fi ne pāloka fi de bu ia ia wa e mai ko misa ia la wa. E wa pule al tangata ia o la ua fa Italia le na. O la fa Italia na o sa o ia sa le aula. O le mea na ia pulei o na o le atua ma o e si la fia po o ile na e palota na ave i lau e kisi a fai a o la fai na e palota i le lei a fai o pai na e palota i le lei ia wa fai e tofu al tangata mana mafuanga e mafua i o na lango uma foi a uma uma foi para o cai ia uma foi uma o eu ku mai ka ko bo mai ai o malo lá ele ido a se põe na para o cai ai sa le ya la talinga fa so o ia isi kai mi o ka fa alongo kuawa ile si unga di la ko e pisa o fa singa le vanga umol paluk fa mai la fa ya ku le fa finge o malo la o alu fa pule fa mai ko ke o mai a fa mai ka fin la me la ke e fo wa alu ke le paluk alu alu la sui ko nga me nga e sa le ya e tupu ia e tupu ai taimi nei ia ai o le whainga filifilinga o le saolotonga o lou saolotonga tuto tasi e whai ai lau filifilinga ia po wai o le a tu ia lau whaasao ia e te filifilia o le nā e te whina ngalo ia e whai matofi e whai maleo o le itu malo ia i tonu o upu whai o malo ai maise o le pale mene mamalu a Samoa ia ai o te talitonu ni faso pe ia la ua tapena mai ia fuatia mai sa la fai i le lato li poti fai ia ona wani ai lola ia e tuli ane le vaa e o mai ai i lo tato ofisa nei mato e fo i mai ia ai o le foi o le tūlanga nei ai
o lea talia tatou li poti whaaiu. Ia mai Safata numero tasi, ia whaapea fo'i ma Vaisigano numero lua. Ia ai se i tali watula ia Dwayne. Wa o Dwayne na usua tai au po. Tu sai talai mai loa Faapitoa. Ia ala ua tula ia tu Dwayne i fafo 5 mita. Manatua e 5 mita le mamao oe mai le no fuanga le Faapitoa. Ia e pu e mai ia u whaasalunga malau li poti. Ia a whai o na ua sauni mai a Dwayne, ia o le atali watu ia mo tato li poti whaiu mai le tu malo Safata numero tasi. O te toi whaatalo whātu i le nei fo i vaenga o le aso i le tātou wā tunu. Whaamalo le te talo, whaamalo fo i le tā pua i mau. Ia, e ala i tātou tinam ta mama tutua. Ia, misi fo i o le, o au omna tutofi o le tua, ia sa whapena ona tūri vae ma tui tui whai to langi. Ia, wā fo i le whea ngai ai o si o tātou wā tunu i tiu te mga anuenga i le nei fo i aso whareile le whai unga o le nei vai aso, o le aso luasu ma le fitu le nei. Ia, o le fo launga Samoa. I to tonu o le nei masina o Februari o le nei fo i tausanga. Pea ona lausila fia o le tātou watu nuu, ia o loo tu watu pea tātou whaasana launga ma o tātou ripoti lata mai ia i taulumanga o le tātou Faigapalota i tu malole nei o Safata tasi. Pea ona sila fia, ia o le tu malole nei a mata mai i salamumu, ia seipa ia mai le a fio angale nei o lotu whanga. Ia, o leo watu sa watua tātou whaasalaunga i le kalesia me tutisi lotu whanga nei. Ia, o wafo i tūlanga o whanga solonga o le whainga whilwhilinga o le nei fo i tū malo. Mole sila fio Faapitoa, ia, i tutonu o le nei i tū malo. E au fia ai, salamumu tai o le me tutisi, salamumu ta o le me tutisi, sa anapu ta o le whakasa. O sa anapu tai e whakasa, sa tawatai e whakasa, sa tawauta me tutisi. Loto whanga o le e whakasa, whaatase ma le loto whanga me tutisi. E le toi mamaona i tu la o na tapunia le o Faapitoa, ia i le nei fo i aso, ia pe o na whaatino ai ia le palota le tu malole nei, le na amatalia mai le na tala aloa ia i le tu la e valu i le tae au mosola, ia o le tu la le tolu i le awhiawhi nei. O na tapunia loa lea, mae a lea o na whaatino leo ngā luenga masani fo i le o le mtanga luenga o leo. Ia e siol pe whapenao na malu puipuia ma malu lelei, ia tātou pusa palota. Ia o na awina tule le tātou ofisa, ia o le mtanga luenga o tinamta maitai. O inale no fuanga e tapu vai tasi ai, le whaatulangana o pusa palota, ia ai mese ai o le whaita wina o palota. Mori sila fia le tātou atu nuu e to alima i lātou, lea o lo o whapenauna sa ili mai ai, ia se tasi, ia po se suli foi o le tu malole nei, ia mole no fo le tu malole tonu o le fono faitu la fono le atu nuu. Lea e iai ia le fionga ia lua le pouti ke li lapi le sa misi, ta whaafunai ai ali i anapu, ta whaafunai sa olotonga fui maono mimio, tuinga mala, vaisilika, vainga tuinga mala, whaapea matunu mafono, Clea Taiti. E to wha i la tau lea i lalo le fua o le po o tau wa mai, lalo le fua le vainga wha upu whai le fast, po le wha tutua i le tua sa moba tasi, ma le toa tasi, ia lea tau wa mai lalo le fua o le vainga o le vainga wha upu whai le HRPP, ia pe o le puipuia ia te tau tangata. O le toatasi lea e tau wa mai le vaenga o le HRPP i o le fionga i a lua i le pouti ke li lapi le samisi. A o le toa wha le i lalo le vaenga le tambo e mai lalo le vaenga wha upu whai le fast po le whatutua i le tua sa mo batasi. O ta whafunai a yali anapu, ta whafunai sa o le tonga fui maono mimio tuinga mala vai silika va ainga tuinga mala whaapea ma le suita mai ta i toatasi.
o tunu mafono Claire Taitin o ila tole na ya le faatino ai ia le fainga filfilinga ale tatu itu malole nei o Safata tasi pe yo na vano ai ia le tatu no foa itu tonu o le fono le parliamente ia pe fo yo na se e mai ai ia le fionga ia 7 mo le sila fia le tatu atu ia o lo anga i mai pe ma o lo o ia foi ia le matanga luenga o le lo nga luenga ma le tatu ofisa pe yo na iai fo i tātou reporti ia ma le whaatalonoanga fo i le tātou ofisa au tū ia le sunga le tofai a whaso tauloa ni setu savelio ma le sui o le ofisa o le official commission Faigapalota ia le fionga ia seu montafa ia o loo la lango fatasi ia tula fono fo i o Faigapalota ia mavaenga masani fo i e le mafai ona a nga i tono faatino lo palota le mfai ona e tau aveina lau telefoni tonu ona o le faitetenga ina imeani o e pueina le ata ona e saulea ia ma faalauiloa manto le sina tula fono e le mafai foi ona e ofuina mai ia se vaenga foi o faalauiloa ia po se la e o se vaenga fa upufai a o se lanu foi ia pe faailoa foi lau palota pe ona faatino o vaenga na e faalilolilo pe foi ona manino le saunoanga le sunga ia se montafa ia le tau matau atu ai ma le faafonga atu ai le Polokalame lea e mai au ma vaenga nei o le tatu Faigapalota ia ona toe fai foi la i o vaenga masani pe iai ni mata upe tu ina atu le whaamsinonga ai i le tau matau lava ia ma le sisi la atu foi ia i tātou reporti ia ma le nofuanga foi ma le tātou i tu malole nei ia ele lava se meo ngā se lei foi se vaenga o lo iei se whaafita hauli o lo o malu le puipuinga le tātou mtanga aduenga o leo fesoso ane ai foi ma li i mawhaipule o nuu i tutono le tātou i tu malo ai whaape foi ia le tātou i tu malo ato e pe o le vaenga le na o lo matangofia ai le tuina atu tātou report ia ma o lo mai foi le tau au lango a le tātou atunu ia ai me se ai o vaenga ia sao mauli le whainga filfilinga le tātou i tu malo Safata numero tasi ia mole nei foi aso fareile la to via tel tonu ia o lo manuia foi me mai se tātou atunu ia le fale ma le fafu ia ma le fatam soal inga foi i le feanga iai i tiute manga luenga ai o le tātou report muli le nei wa foi le bai mo mai le tātou atunu wa pe na uta o le timi usola e le to e mamau se taimi ia ona tapunia lolea o le tātou o a tātou fale palota o le tātou i tu malole nei o Safata tasi whaamanui atu le tua ia i le tāpo inga mau o si o tātou atunu e a mise foi le tatalo le o Samoa atoa wawhainga filfilinga o i tu malo nei e lua leo to e foi a wala tu Faigapalota ia mai ate i matou nei ia i Safata nei manu te leina le nei foi aso i lo tātou atunu Ia ua whaamalo whaafitai lau sunga Dwayne ia o le tātou li poti le nā whaasoo pe ona mai mua mai lo tātou atunuu wa whaafonga mai le nei tū lao le awauli ia o le li poti whaaiu mai le sunga Dwayne ia ma le vaenga o whaasalaunga mai i le tu malo Safata numero tasi i le fale palota le kalesia meto tisi i loto whangai Safata lena awina mai tato li poti a muli lea o le mea lea i momoli atu lea nganga o le whaaftai tele i le fo uwawa i atu sulo le tino a whaaso le aise mea o ngā se to a fi maali e mea uma a o le alo lofi atu ia po le nauna watu fo i o le mamalu o le tu malo ia o se tūlanga mata ina lea mai lava e tātou li poti le tai au ia na va ai ai lava le anga i ato le tu malo e whaatino le lātou whainga filifilinga. O mana ia foi lele o le tātou li poti whaimitu i mai tātou li poti ia o tā ua le uka ngofo ngai maka foi lele i li poti te lo foi la ngona na le tātou atinu le
e mai ma whaafonga mai. O ese foi ni vai tau, ese foi ni tal fou la tau ia, porque ia o kako maka sa o foi ngau gimi o palot. Ioi. O asoia, e ke ia re lau mea siwa malo, e le isi singa vai e ta. Au te mi foi la nei. Usa le ka ke maka ku ile a faso. Ia au ka vai ku loa tangata lo ta inga wa le va ka ke ko e ui. Vai ia le fa pe o le ku malo le ngofo. Ele mau paolo. Ia vai ku ngai isi fa ngai to ina nai tamali ia tupu mai ia ma malu foi le tu malo. Ia la to foi le talo lai ka penga ton ia polisi vai nga lo uma ia sa vari mai fa fo ma ia la to lai kar ngofo e ia ma so ko kar ngos paro la fa pe ia o la kringon ia so fe uma ia nga ia la se me nga ia vai povi ma va tu le fa ngarni ia so ko vai ngai kalo ma ai va ku lo fe si lo ma ko we si lo ma ko mai mai ngai pinko apo nga ngele pinko e fai le lo fanga ko nga tulanga na tal no e tina ia ko ai donga o isi no kara ko mai fa pe o ngai pa ro ka ai donga isi me fa pe na tupu o la ese ame la kara ngoi kamala e wa fu o tatu wa tu ia wa la tu si la fia uma wo malama fu tatu wa tu no ia mai le ai fu ise tulanga fa pe na e mafai la wo masani fu ia e o fo ia le palo ta tele na uma tule ia sa wa tanga te sa ngungu fa ia o mana ia o telefon suinga na to io o fai wa o kako maka ia mai mo uma le tunu fanga solongo fai nga fitfilinga ia wa le ma se vai ko ko ma se fa vai ma se fasimoa ma kulanga fa penga ia wa ma ia o fai ngo fie yo so ani ata to tanga palota ngare la kwa fa sao ia nga pa war me ia fai le lo fa sao i ke o mai ma yo e te mai mau le fa nga ina fa ka ia wa le se war pe ni ra fa sao la ma fa wa o i la le mau ku alo ma fa a la kilo ku ya ko sui ka wa ia manuia fai nga palota le tu malo Safata numero tasi ia lo fangia le tu la tu fai nga filinga le nei aso ina ia awo manu ia mea uma ma ia e male manuia ia lauto fai nga filinga a wale sa elia o lauto sui fai pule i te tonu o le pale mene a wā upu fai o malo i le pale mene o Samoa. Ia e manatori i faso o la ua tāpena mai ia le sunga fuatia ia male tātou vaenga i o i Vaisigano numero lua. Le ataliwa tu iai ia mo le tātou li poti fai o mai le motele sa la fai fuatia. Ia tau whātalo whātu le tātou o tunu a mai sa lang mai moa malau whaafonga tāpua i le tātou le poti muli le nei tu sa watu mai nei le tātou e tu malo le Vaisigano numero lua e peo nei ai le tātou whalipalota le nei. Al whalipalota nei le afio anga o whangasa. Peo nei il whainga whiwhilinga le tu malo. E pelo foi na matamai le tai ao mai le tātou whalipalota na i papa sa taua, whasolo mai ai sa taua i le meutisi ma le kale si katoliko. Ia tolonga masani, ia la fo i ngā solo tu lavarto tele. Ia mai selwa malu o le tu malo, wa fo i le pataunuino le la tu whainga whiwhilinga. E pe iona iai fo i ia le nei te sanga e lua afe, lua sifulma le ono. O le o tau mai le tātou li poti nei whangasa, i le niho i taimi o le awa uli. Ia a le ua mata o na wha malu, no winga staimi leo tema ma, o na palasi leo timunga, i le afioanga o whangasa, ia misa le tu malo Vaisigano numero lua. Tēnā niso i la tau o lea sa angai mai la vai whaatea la tau palo tai au, ia o le angai fo i ngā luenga, ia nisi fo i o le fuafua mai, e se teimi o la awoli, o lo te toi le teimi wa tātolu, tā punia tātou whalepalota i le so. Leila fo i ana whailo atu i se teimi o so. O le tāle tolu, tā puni uma tātou whalepalota. Ona tuina atu leo tātou pusa palota i a pia. A wala na whaitaunga i le afiafia na nei, le foi o le a whapena o na whaitaualo i atu. I lunga o le tātou wala ata na nei le TV, le televisiva, a maise o le tātou le teo le siu fonga Samoa le lua api.
o le aso tae le il fa moe o le tulanga fo e pe ono tau silfia le tātou whaitaunga alo ia. O le isi vaenga o le sa tu fisili e le tātou tunu. Ia, pe o iai se tamai tai o tau vai le whainga palota nei mo le tumalona nei. Pe lam fo i whailo atu telo taimi. E na o le tō lua siu tau va, ma o siu tau va nei e tō lua e na o le itu pāo li. E lo iai se sui tamai tai o tau va mo le vaenga mo le tumalona nei o Vaisigano numero lua. Se i vanga nai. I tumalo Safata numero tasi. Lai tau wa ia nisi o sui tamai tai. Ai mo le tumalo la vai o papa sa taua o sa taua mfangsa. E lo iai ni tamai tai o tau wa i le whainga palota nei e pe on whatanui nei le so. Ia o le tūlanga fo i la tau i le whaitaunga o tātou palota. Pira fo i ona si le fia le tātou tunu. Ia e le whapea ua e mai aloa le whaitaunga i le so o na alo ia lea. E iai lava le whaitaunga alo ia le wha moe moe la so tai au. Ia amaia. Ia na wha fo i leo malelenga le fionga lao le malo i le vaso fopo le reach. Ia ona o mai eilo leo o le afo. O le tūlanga alo ia. O le taunu unga iai le whainga palota pe ona iai le so. Ia o wha moe moe le na. Ia malanga mai fo i nei sala whai. Ia tūlanga file mu me uma. Saonga le mu. Te o fi malie. Le eise tūlanga fo i le leo. O ono mai ese tulang fo ile o se vevesi mbanga fapena ia le lava e toa fimalie ia nuu mai tono le tumalo le Vaisigano numero lua ia ai tulang lava ia ile atu te lenga pe ona faino atu o le ia ile taimi toi ona i tulai i toi ia fai ona ile uma na fai lau fasa ia po lau palota o taimi nei tau wana asesian nei tātou whalepalota. Ia, tau sisina mai whalepalota le i whangasa. Ia, e longo fie tu awala. Whafsanga i male vaanga le sa i tātou whalemai tuai fo i le sa taua. Ia, inala le i tātou whalepalota mua. I le mauta le kalesia whaaputonga le tua. Ia po le Assembly of God. Oro, e fo i la tātou whalepalota whaasavali. Pe ona e whalepalota na i motu sala whainei. O tu sivi, o sa fotu. Vai pouli mal falmai fai tu malo i sa taua o tatou falpalota fasavali i upolu ia i matontua o le tatou National Kidney Foundation so po le tatou falfa matonto ia male monta o tinanta matua i nai vai lele le mapu fangalele o no fona na i tatou falpalota fasavali falpalota faapitoa tasi ni na mtanga luengo tinanta mai tai to asala masina i le nuo songi a tatou falpalota tu Falpalota mua i whangasa, falpalota no lua o le kalesia katoliko i sa taua. Falpalota no tolu o le kalesia mutisi i sa taua, ma le falpalota muli po le falpalota no wha o le mauta o le kalesia whaaputonga tuisiano sa mua po le whakasa i nai la fio anga papa sa taua. Ia tūlanga nā pia uto whailo atu, awa fo i lau whaafonga malau mai mo mai. Ia ina nei taimi o whaasaralaunga a le tātou leiti o le siufonga sa mua le lua api ya mese fo yo le tātou televise le TV iwa ia ai ia ile manatu o le taununga le nao tātou lipoti yalo ia mai tātou i tumalo whaapalota o Vaisigano numero lua i le nei fo i whainga palota le titi o le netafsanga lua whedua sifurumaleono ia le taimi e mo le toi whaatitele ia i le tātou la tunu i la tau fo i na mai mōm whaafunga mai ia mamulmutai fo i ia tātou lipoti ia mai Vaisigano numero lua tusai ia mai tātou whaasaralang tusao ia i nei vai aso mata mai lava i la solungu ti e tau mai ia i la so muli nei ia le aso whareile ia ai mai a mātou nei ia wai e fo le taimi whaftai e tuai ia i le se mātou fo i au malanga lena malanga mai ia le sunga e la lumanu ia o le sunga ia au shong ia ma se foi ia o le sunga foi ia fariti ia malo foi fatau va ia le utau ngatu lipoti ia le tato whainga palota le titi mai Vaisigano numero lua tato whailoi upolu e le whasalo tu sao tato taununga po resort o le tato whainga palota mo le temenei whasoifua ia mai sala whainei ia mo le atu le whaaftai ma le whaamalo lau sunga fuatia whaapea foi lau tō au malanga
ia e tusa o tātou li poti o lea ua taunu mai ia ma ua tau alunga mai le tātou li poti whaaiu ia mai inai le awhio anga o whangasā e le tūmalo Vaisigano numera lua e pe o na whanga solo ai ia le whainga filifilinga i le so. Ia manuia fo'i le tau toe taliu mai i upolu nei mō le whaawawina o le tātou ngā luenga. Ia whaaso o lea ua e sila atu. Ia o lea ua tawalunga mai fo'i sala whai ato. To a fi maalia mea uma lea fo'i e moli mau atu le atu nuu. Lea ia se mea o ngā se alu atu alta avale le tangata ia tu lelei. Ia alu whaila na pālota sau toe a ngai ilo na ainga. Te loa e teimi e tapuni ai le tatu ngā ruenga. Tatu. Ia o le tulanga foilele. Ia mō lato lai tau se maala teimi a ngai e whaiwhasa o lato. Ia ino fuanga mwaenga o le whanga solo ngā ruenga. Ia e leia leo a kaimi ua kapungi. A laua e foi mai. Ina ia mō foilele wa le ai alu teimi. Ia mai le ia se alo whanga e whaia pe a watu whaasalanga. Wa e te le whaapea atu i le official committee. Ui ranga uke ala kua kapu. Ala kua kapu. O lea o ka se taimina ta tala i mai le valu i le tai au. E sa o ai lau whitalai. Ia o le taimina ne ia o e whaafonga mai. Ia na o se tua lalo lava le tātou Polokalame. Ia tautua nā maa o e a ngā ilua e whaatino lau pālota. Manu o lea e to toe le tātou taimi. Tā le tolu. A o le taimi foi ia. O le matua te le vavea. E tu wai le ngā ioi. Ia ai te le vave le tātou taimi, o mea lea, whautua atu tātou atunu, o mai seo i tū mālo lea. Ia nga ilo e whai whaasa, a whaso. Leo na hanga iai i ale tātou tū mālo, i sawai i Vaisigano, numero lua, ia wa behol tātou tū mālo i Safata, ia o ale whaamoela tau i o te loa whaitau tū lāri ngā ruenga. Ia o na tāua lunga foi lea, tāua tele, tāua mo tātou umaro mo tātou atunu, ia o le tāpua i whawemboe. Ia te hiri atuan tāua mo tātou whalelua, ia mo tātou tumalo, ia lua, na ia tau nuu mane manuia. Ia whangasolonga ngā ruenga mo le whainga whiwhiringa. Malo whaafitai. Ia e talitonu tātou atunu o le tawalunga foile nā o le tātou whaasalunga tu sa o le nei taimi o le awa uli. Ma le wha moe moe, ia o le awhiawhia nā nei, o le ato e awina tuai tātou whaasalunga tu sa o, mai i le ofisa tu tonu o le komisi o whainga pālota i muli nuu nei ia a wale whaitaunga mua po o le whaitaunga aloa a le aloa ia o le tātou whainga whiliwhilinga mo i tū mālo e lua Safata numero tasi ma Vaisigano numero lua i le awhiawhia nā nei ai mana tua a wana ingalo ia te oe o le aso a tai au le i tūlai se fulu le tai au o le a awina tuai fo i tātou whaasalunga tu sao mai le maota o le to oa salamasina i songi ia awa le whaita wina aloa ia po o le final, po o le official count o tātou whainga whilwhiringa ai tū mālo nei e lua mō le sila fia e lo tātou atunu. Ia ai manatu tātou Polokalame whaafitai atu i lo tātou atunu o mai mo mai mwhaafonga mai e tātou whaasalunga tu sao. Whaafitai atu fo i e tātou teams e lua i Safata tasi ma Vaisigano numero lua e tusa o a tātou ripoti mai lava i le aso lulu o le pālota mua se ia o mai i le nei aso whareile o le whainga whiliwhilinga i tū mālo e lua. Whamalulu atu fo i Samoa pe a whai ua sala se ngangana po ua pa o papa fo i se leo i lau whaafonga mai ia o le tau ma whai lava au ona ina ia whaamanino ma whaamalamalama wala o mai moa whaafonga mai ia le tūlanga o iai le whaanga solonga o whainga whiliwhilinga ai tū mālo e lua i lo tātou watunuu Vaisigano lua ma Safata numero tasi. Ia ai mai a te ima ua ma whaaso tauloa aniseto savelio ma le au whainga luenga a le tu AP ma le TV iwa i le nei taimi o le awa uli. Ia whaasoifua ia mo le nei taimi se i aulia le awhiawhia nā nei.